Sapa bareng Mama Reza Nok Cika Aa Jodi Aikin Adekos Aa Toleng Mami Asep Ayah Asep Mamah Ujang Oleh-oleh Harisma Kuningan Aari si ganteng kalem Bos Kayu Mangga Bos Rusdi buat Bos Rahmat Bos Kacer Bos Kacer Bos Rahmat Ayu di Garsel Mama Reni Bos Edo Satrio Senembe ketemu manis Biralawa senembe kesanding manis Ora kaya biasa sekian pangli awak lemu kuning apa nemaning sing kuning matane bening lawas lembek ketemu ati rasane rindu lawas lembek ketemu yen bengi li bisa turu lawas ora ketemu ya neng ya nembek ketemu maning ning pengkolan dari Adilku matane bening Adil rambutnya kuning Adil untune ge kuning Adil Terus mabondeng kangge Mas Wahid dari si ganteng kalem Bos Dekos awas kanok Arina Ayu di Garsel Ayah Bos Ikin yang punya Pulau Gebang Bos Edo Mama Reni Bos Bun Malam Wasik Bos Agus Arepa rasa seneng bunga Ayah asik-asik pandingan mata Ayah baraba Ngabar bisa petekan dada aduh ngomong kulane ditinggal aduh ngomong kulane masih demam senembe ketemu manis ngerasa penuh biralawa senembe kesanding manis barisa pakesandingin no ora kaya biasa sekian pangli Wasik asik lemu kuning apa nih maning sing kuning matane bening lawas lembek ketemu ati rasane Anendar lawas lembek Aedo Randusari yen bengi li bisa turu masih disambung satu putaran ke depan Bang Gresio Lagesio punya nembek ketemu di Rama Jalur Tarling Pengdung kangge segenap keluarga besar Cinumbui tak lupa juga kangge Maika dari Selawasi yang lagi pantang selamat malam Nok Wika awas ke Ari Aedol Aikin yang punya Pulau Gebang Mos Madila Nok Arina ada Nipoten Nok Cika oleh-oleh Harisma Haris si ganteng kalem Aedo Randusari Aedo Satrio rasa seneng bunga Wasik awas
pandangan mata raba-raba Wah, sampai tekan dada. Aduh ngomong kulane ditinggalakeun. Aduh ngomong kulane masih damai. Kira lawas nembe ketemu manis. wasik. Kira lawas nembe kesanding manis. Orang kaya biasa sekian pangantri. Awak lemu kuning Apa maning sing kuning? matane bening lawas ngembek ketemu ati rasane rindu lawas ngembek ketemu yen bengi beli bisa turu. Oke, satu tembang lawasnya.